Kulumak lishabil esilli qaqwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Tojuanaklaj Pedro kijiloktis atli Jesús utkixtere. Qaqwa, qarsuten totin kushmak li kuaskuisen li tamako chiku, motoh kukupsut. Kichakokli Jesús utkixtere. Inkan inkia akwe nak kukupsut akwe. Laje shkak al sut ban chikukut. Hokanak lish ni mahkwal kwankila lichosha chanchan hun li akwabeh li kirax patzbal re lishmos lishkasem. Nak kishtikibish patzbal kikame chak chiru hun li qashal kyon lishkas aban ain maka karu tishtohkwi. Hokanak kishtili akwabeh makchik aymang likwin aan rochben lirshakil li ralash kahol ut chishkuni li karu kware reshtoh palishkas. Tohanak limosejan kishkutrip chirok li akwabeh kishkuibrip yo chishyebal chinakuy kwanchik kachinak utinto gagwe chishkuni linkas kitochek chol li akwabeh hokanak kirachap chishik ut kisach retali lishkas nakiel limosejan kishkul hun rech mosil li kachinak kwi lishkas kwarikin ut kishchap chishkush yo chishyatzbal toh lakas chare ut lirech mosil kishkutrip chirok kirelajiru chinakuy kwanchik kachinak utinto gagwe chishkunil chan autaan inka kiraj ko ban utkoshke satsalam tohretal tishtoh lishkas naqebli reshmosil keril lishkulmang kajonak kiraush chol fue utkoshishye reli akwabeh chishkunil lishkulmang tohanak limosejhan kibokek shpan li akwabeh utkiyekre ataj maozaj kangel chishkunil lakas shinsach retalil shpanak shakwelaji chiku mainkaraj runak shatokobaru lakech mosil jonak shintokoba akulain utkajonak kipoli akwabeh kishqashtasi saruqeb laj rauktisinel tohretal tishtoh chishkunil lishkas hokanak kitishpanu erelin sosheil chukwa kuinkate kuish makeb leras eritzin chianchal lechol chejunjunkal Nakkirakek li Jesús chishyebaleb li atinain ki el Galilea utkoosa estepal Judea humpak alinima Jordán. Ratin likakwa Indano kapakwa